إيرو وكا يكتيا جنين جوان دبن دروشمايا برحي جوانتيان وجيان وفيان أمي دشاري آزادي دا بسر بكابن سيامين كونفرانس خالد داردخن وهروها كونفرانس خالد سيامين دشخص الشهيد نوجان فيان دا بري هر تشتي دياري فيلسوف نتا ديمقراطيك رهبر گل کرد رهبر کوری آزادی جن را رونی کری رهبر آپو دکن یکو 24 سال دگرافا انگرا لیدایا به همو حیزا خوا به همو اراده خوا نتن جبو گل کرد جبو تبهی جواکن من دست لبر خواهد دا تکوشین دکن ذهنیت و حیزن سردست حیزن فاشیست به اراده خوا دیک بریم دیاری وی دکن و ده همان دمیدن ایرو سالفگرا شهید نمر شهید مزن پیشن گشن ویان سورانه ده شخصی ودجی دیاری تباهی شهید دوز آزادی کردستانه تباهی جنن پیشن جنن قهرمان یکو شبو آزادی من جان خافه دا کرنه گهستنا آستا شهادته دیاری وانت کلجی هروها گریلای کردستانه گریلای نیجستان یکو شبو من جبو تباهی تباکن من دست به همپا لهمبر ذهنیتك او قاسي قريش لهمبر سيستم دولة لبر خاطدن تكوشين دكن شركي بهم فاتدن مشوندن دياري وان دكن برحبان شهيدان برحبان قهرمانان بيقومان امن بكهجن سركفتنه جبروشي ام تبيجن شهيدا ما نامرن هر تدلو ميشي مدى جيان دكن جبروي برن دست بدكن تبهي هوالا دعوة في داخل نزقرتن دكن شهيد زبالة تكوشين ومانا دسالفاگر شهادت آویان گو ام کنفرانس ایرو دار دکوه تی دیارگرین گو امه برحه شهید تمگر آزادیه تکوشین آزادی جن گو ما دشورش روجاوا باکور روجلات سوری دراستی جی پیشنگتیا جواکه پیشنگتیا شورشه بهزا دینامیکی یا جوانان یا جن جوان کودن که خوبداری تباهی جهانه کوبوی الهاما سرهندانا جن جیان آزادی و به الهاما آزادی تباهی جنان لتباهی جهانه کوچاوا روش بروش قاد بقاد باجار بباجار کولان بکولان بتکوشینا جنین آزاد مهرم خالصگار کری مداگر کری شکاند ما ارهاب داعش شکاندیه او برخدانا کو آرین و پیمانو یاسمین و ویانن لکوبانه شلا آزادی بلند کرن بوی برخدانه پیوست وقت جنین جوان پیوست تباهی جنین جوان بوی مسئولیت نزیکی خواه ببن ام درو شکیده پر گران جیان دکن راستن مگلک سرکفتن بدست خستن مگلک حریم آزاد کرن لی جبر وی تکوشینه جبر وی خواته دجمن ایدی ایریشی خلصه نگران کرن دجمن ایدی برنگ اکیدن بری خدامه یک جه جارک دن حریم مداگر کرن التي أدت إلى تطور التقييمات والتحليلات عن موضوع المرأة هو رغبتنا إلقاء خطوات إيجابية على صعيد حرية المرأة وتحقيق المساواة لها بعد أن تعرضت للسيطرة وتحكم الطبقات الحاكمة المتسلطة بما في ذلك الرجل وسلطته على مر التاريخ الطويل.
للبشرية. فحاولنا أن نعطي المكانة التي تليق بالمرأة وأن نبدي كامل الاحترام والتقدير خلال النضال المشترك لأجل تحقيق التحول الحزبي كجنس بشري. فموضوع الوعي الاشتراكي ومضمار الحركة والمساواة والحرية كلها موجودة لأجل المرأة أيضا، وهي تحقق أقصى الانضمام في هذه الأجواء. فمنذ أن تحولنا إلى حزب سياسي ندقق في كيفية انضمام المرأة ومستقبلها وجميع الجوانب الأخرى لديها. وكلما رابطی کوشش میکنیم بر فضا میکنیم چابکی پیش بگیریم